علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وألحقوا بالمسند المعنعن في حكمه الذي له تبينا. يكي الله سبحانه وتعالى تجد موم وطوم وسيني الحمد لله يكي لينتري وجول إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم ومدين سبو يرمد يجول صحابة بن فو وجول إدن دنانغال جوك بدينك بجوك نوكا يو الله جوك إن كان دين تبنتنا إن هور مكة جتتين إدر مكة اللهم آمين. واللي في دون يو الله يرمي نمو واتنو متنون دو يمو جوكي يمو سوغان دين في ko honno karamo ko be hadith ben be yewtirta fi andugol o hadith do ko honno woni nyaawore makko nde yalle o hadith ko jokkondirdo ha hewti kanelado o kaahino taji hadith on ko selludo kawuna o selludo no wodi konguri di be hutorta kambe si be yewtiri tumbe an harabe faamodiri kono wiyete almustalah ko yimɓe ɓe tawata heɓe andi siko ngol ɗo konngol wowla haray ko ɗum ɗo si yimɓe no haaldi fotti goɗɗo mbeni ɗuma on ɗumantinnike o yayni hihi ɗo ko mustalah ko hakkude maɓɓe hiɓe andi no gasa goɗɗo go mo anda o mustalah ɗon o wawata famude nde yewtere ɗon. leydi be no jogii ma jama be no jogii mustalah men muɗum enen joni si goɗɗo darike ka principal ɗo o waɗi ni ɗo ko mustalah ishara kono ara enen on en andi siko koɗo ari ɗo o inna o feeti ɓeya no waɗa gani ɓeya no waɗani ɓeya no waɗani kono ɓe yimɓe ko yimɓe feetuɓe ni ɗum ɗo ko mustalah ko wiyete mustalah kala jokkuɓe hunde wotere hara no woodi toon signe ji hakkude maɓɓe tawa on signe ɗon si goɗɗo maɓɓe waɗi tun hara o yandi kono wiyete mustalah. joni noon kamɓe yimɓe janguɓe fi hadisaji ɗin makujin laaɗ ɗin fi seɗugol ɓay ukkama e nder makuji nelaɗo ɗin koɓe makali woɓɓe go suusi allah ha wawi fenugol inna ko nelaɗo maaki ɗum taw nelaɗo makali few yo rew kulle jemma. woɓɓe waɗiri ɗum fi tum bonnugol dina kan ɓe tawi ɓe wawata bonnugol jiiɓutugol dina kan sina ɓe naata nder ton ɓe janga ha ɓe anda ko honto ɓe wawi ukkude fenade maɓɓe nden tawa yimɓe buyi huutoray nder ɓe naati nder ton ɓe faamini ko ɓe julɓe ko ɓe moƴƴuɓe ɓe jangi ha ɓe andi ɓe jooɗoyi ɓe walli fi hadisaji ɓe adda sanad haddasani fulanu qala haddasani fulanu qala haddasani akhbarani fulanu qala rasulullah sallah sallam ɓe wallina matno woɓɓe goo waɗi ɗum feni kono ko yiɗugol nelaɗo joni fi publicitugol fi nelaɗo mantugol fi dina kan adda ɓure ɓeyni he yi on tigi fenu inna mo waɗi ɗum ɗo no jogii baraji guluji o waɗay ɗum ɗo o naadoyay ɓeɗo ɗum ɗo aljanna o naada ɓe ɗum ɗo aljanna si yimɓe ɓe nani ɗum pop yimɓe ɓe immoto waɗa ɓeyni menen na fenugol e hoore nelaɗo minen min fena e fi makko ko faveur makko mi woni e fenude. alwaddaun wallinoɓe lelnoɓe hadisaji ɗin fena e hoore nelaɗo ko ɗeɗo pecce ɗiɗi woɓɓe ko wona diina fes wona fiɗino ko fi bonnugol tun woɓɓe ko ɗum ɗa ɓe fo ɗiɓe falji tabam ɓe to kan tewiɓe ɓen ɗon kayne gandi hadis on feƴƴino ɓaawa man kadaba alayhi mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar. joni noon allah waɗi ɓay ko allah renta dina mum kam
woɓɓe go e ɓen wallinnoɓe ɗin hadisaji fenandeji fi bonnugol dina kan Allah bugi lima noon ka ɓerɗe maɓɓe ɓe julɗi ɓe gomɗini ɓe jogii tawhidi few ɓe jooɗi noon kamɓe tigi ɓe en ha o hadis wi aɗo ni eni komin tigi wallinnomo ko min moƴƴinimo ko ka isigan o yalti made in par min ɓe suutanɗi hoore maɓɓe woɓɓe goo Allah muyanano ɓe ɓe gomɗin karama ko ɓen ɓen darti hadisaji ɗin no anda fillotoɓe hadisaji ɓen no anda sa taƴoyi to addi a tokki ɗo ɓe anday ki tan ɓe anday ɗum ɗo koko yolliti ɗum ɗo tawanoka ɗon ɓe andira goɗɗum goo ka sanad ɓe ɗaɓɓita ayni ko kaari wowlanma min daara ko hombo woni on kaarijo si dara ma tawama ko neɗɗo mo kelɗa mo feewa mo sella finde inde ɗum ɗo jaɓaka no andiroye ka matnu on tigi konngol askintinnagol e nelaɗo ngol si tawi ngol konngol ɗon no luutodiri e alqur'ana o few aya goo no ari no ɓuɓɓodiri no anda konngol nelaɗo yeddata konngol Allah few mangol ɗon konngol no yeddodiri e konngol nelaɗo goo nelaɗo la tatadarabu aqwaluhu konngol makko ɗin piyodirta ma tawa haala kan no wowlira noon a taway wona arabujo wowli ko faalaɗo ko wonɗo e wowlude arabu kono na arabujo tawa rakaka no nder toon a andi joni mo wawata pular moƴƴi si yaɓɓitike wowla e pular luggu ngal ngal ɓay sa adday hadisaji ɗin a ñembinayi neɗɗo fasi a adday konnguɗi hara fiha fasaha yetuɓe na fiha rakaka ɗum ɗo nelaɗo nani makirta no anda kanko mako makko on ko honno min afsahil fusaha il arab ɓe suuti ɗum joni noon ɓe waɗi gawaiduji ɗin ɗo en jangi almutawatir en jangi almusnad alsahih ko won ɗum woni chartiji muɗum en jangi si tawi taƴi sanadu on jolo ko ngol taƴi taka ko ngol lanniroy toon ko toon taƴi ɗon wiyete ko mursal ɓe waɗi istila ɗon wonde ko taƴiroy ka lannode kon ɗum ko mursal wiyete si taƴi hakkunde ma ka fuɗɗode ɗum wiya ko munqati ko taƴu ɗum tun sina ɗum kala sili fof koko taƴi kono ɓe kabe ɓe jonni inde ɗum woni mustalaha maɓɓe on ɓe addi qa'ida wonde si tawi e nder yewtuɓe ɓen oɗo innimi ko kaari yewtimmi oɗo wi ko kaari yewtimmi si en daaroy en tawi oɗo mo o wi'i no yewti ɗum on mo o ƴetti e juuɗe makko on ɓe wurano zamanu gooto ɓe gandi no woodi lombiɗo hakkunde ɗon ɓay ko oya jibinte tawi oya maayi on wonɗo hakkunde ɗon en andali on ɗon en ari ha ɗon en tawi ɗon ha ɗon on ka fuɗɗi ɗon ha ɗon no selli tonin ɗon kadi ha hewtoy ka ɓundu ɗum tubbi ɗon ka yewtere nde ƴettaɗon ɗon kadi no selli kono ɗo jolkunno ɗo no woodi wonɗo ɗo en anda ko hombo ɓay tun en anda ko hombo na sahabajo kadi ɗo en ƴettata fes no wawi wonde hara ko neɗɗo moko bajo hoolaɗo woni ɗon mo wowlaka fimum on no wawi tawa ko mo kelɗa fes mo yewtere mum ƴettatake ɓay noon no gasa ɓe wi ida warada al ihtimalu batala al istidlalu si no gasa ari e dalil haray on no dalinortake hande kadi idan oɗo walline to inne ko munqati'un o addi ɗo e noone goo kadi bimana kalimatul attahammul no woodi ibaratu tahammul
ko honno ƴettirta yewtere e juuɗe mo ƴettata on ko enta o yeetike lan mi nanirimo wo o wi'i ko immorde e makko nde yewtere ɗo ko immorde e kaarijo so wattani yila ɗiɗo konngiri fof ka ɓe no jogii daraja muɗum sawi o yeetike lan e sa wi'i ko ɗum o wi'i na gootum o yeetike lan on ɗon on waɗi mubashir hunduko makko nowruma ko ɗum o wi'i no wawi hara na an nanirimo ko goɗɗo nanirimo yeetima ronka wiide ko kaari wi'i wo ko ɗum o wi'i kamɓe noon ka eggugol makuji nelaaɗo ɓe sewi moƴƴi noon ɓe yani ɓe taskoto moƴƴi ko konngol ngol tindinta kon tigi 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 wiigol tun mi nanirimo e o yeetike lan kamɓe naago tun ɓe konti ɗum ɗon o wi ɗo wa alhaqu bil musnadi almo an kamɓe karmokoɓe hadis ɓen ɓe wattidi ɓe waɗi jonni ñawore wotere alhadisul musnad kanko ko o ƴetti kanko wallifi ɗon almusnad huwa almuttasil ma annahu almuttasil adaq min almusnad ɓe wattidi hadis tokkodirɗo ha hewti nelaɗo almo an hadis o wiyaɗo an haddasani an fulan qala an fulan qala an fulan immorde e kaarijo immorde e kaarijo immorde e kaarijo kono ko goonga sengo goo wiigol immorde e kaari an fulan no waawi ƴettude ñaawoore almusnadu almuttasil lakin laysa ala itlaqihi si tawi wi'i an fulan neɗɗo mo andirɗen oɗo o waɗay tadlis o buumay karamokoɓe goo ɓe mana joni ɓen miɗo jogii karamokoɓe woɓɓe goo ko andaɓe ko nunɗuɓe ko hoolaɓe kono miɗo jogii karamokojo goo toon ko yette sojo tigi tigi o simi wi'i ko on ɗon yewtimmi koye juuɗe on ɗon mi ƴettimi non gonga docteur ɓe hoola kono on ɗon karamakojo maɓɓe ɓay ko on ɗon wo ɓe ƴetti ɗum e juuɗe mum ɗum on ɗon e jaɓata kosi ko kaari en ɓe wino ɓe naniri ɓe ƴetti e juuɗe mum ɗon haray alhamdoulillahi joni noon fii yo konnguɗi an ndin fof riwayaji an ndin fof wiɗi ƴette min na tun haddasana an mi ƴetta joni karamo ko am yo no wori karamokoɓe an ɓe no lombi hakkude mum karamokoɓe an goo ko hoolaɓe woɓɓe goo ko yettesoɓe min na noon mi suuma tun hara mi wolali karamokojo an on direct min na haddasani an miɗo andira noon buumugol karamokoɓe goo ɓe tawata wonde ɓen ɗon hara wona hoolaɓe simi wi o yaadi haddasani fulan haddasani ma akhbarani o yewti lan sinama tun mi nani wonde kaarijo ko ɗum wi'i siko noon mi fillori miɗo andira buumugol karamokoɓe goo tadlis ani ko maawugol buumugol diwgol suuɗugol ɗin hadisaji amin ƴettatake on mo an ɗon ƴettatake
wano Ishaq bun Rahuya ko imam fi alhadith kono mashhur bitadlis yudallis ba'da shuyukhihi sitawi idha sarraha bitahdith haddathani don ara jettete so wi an fulan هو أنا حديثه لا يقبل أما أندا دو أودو بلت بجتة جود مم بم فب كهولا به وأندي راك سود غول كرامكو بغو أودو سيني أن كوكوي دو كم هراء جتة هراء كوبي حكمي المسند المتصل ونيو الحقو بواتدي بالمسند jokkondirɗo tuuginaɗo almu'an hadisu wi'aɗo an fi hukmihi ka ñawore makko alladhi nden lahu wonande on ɗo mu'an tabayyana feeñiri bimana ñawore tawa hadisu on ko mu'an e ñawore hadis mo tawata ko bitta hadis haddasani ma akhbarani ɓeyni ñawornen ko gotum ɓe wattidi oɗa e oɗa kanko o addi ɗo ko mutlaq kono ko muqayyad in lam yu'raf an hadha almu'an'ini bitadlis fa idha urifa ishtahara bi annahu yudallis fa idha an'ana fa hadithuhu almu'an'an la yulhaqu bil hadithi almuttasil as-sahih wi qawluhu ay shari ongowi بالمسند أي المتصل لأن المؤلف يقول المسند هو المتصل ومعنى البيت معنى جيمونغول دو أن المعنعن وند حديث المعنعن له نودان دون حكم المسند نياوري توغينادو سلدو إذن أو بايكو نون المعنعن متصل إذن حديث المعنعن ويادو عن فلان كو جوكو نيردو ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه نونتي أوي كونو حالا أو واللي فيردو واتنو متنو ونالي ورلتنو ورلترانو نا فو مطلق ويقول يعني على فو كوائنو كن فو ناتاي دون فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس حديث المعنعن نعم ko jokkondirdo ko nyaawore jokkondirdo nyaawore tuuginaado do nde on don hadith ardali yaniri e laawol neddo andiraado jillindirgol suudugol tadlis dallasa dals ka karamako be fiqhu sibe aroyi ko ka ngeygu be addata dum do beyna al aibu bit tadlisi دلس عليه أيبه ستاوي ييو o suudi ko boni kon o jillindiri e ko moƴƴi kon fu o yeeyiri wasi fof no moƴƴi no wiyete ko attadlis yaho ihfaul aybi ko suuɗugol ayibe ko wonɗa yeyde kon no jogi ton ellahum si a wowli kon ellahum wonɗo e termude on no gasa o sooda kono o ɗuytay ko yoɓuno ko kaw yoɓuno ɗon on kono bon téléphone on jog en plantoto waɗay ni o wattay ni awa mi wakkilaki yoɓugol joni son wakkili 1 million 500 awa kono 2 million komi wino kono waran firti ɓay jaka mi andano hari ko noon o way joni noon fi wota o ɗuytu prix o ƴeeyo on oyna no moƴƴi on ɗi ala probléme few no wiyete attadlis itta dalsa ko niɓu naadugol on tigi niwre ara o andata piiji ko nde to hara flou no woodi mum kamɓe fuka ha wen ko noon ɓe yaari attadlis ko toon ɓe jantoyto ɗum ɓeeɗo ka ulama ul hadith kamɓe tadlis ko karamo kojo on tigi on o suuɗa nder toon karamokoɓe goo ɓe tawata ɓen ɗon ɓeyda ɓe hoolaka ha o ronka wolde inde makko kaari yew timmi oyna tum ittama e kaarijo dow diwa o yaɗa o wi fayin waga si tawi ana on yani
min ma'rufin bitadlisi andiraɗo suumugol karmukoɓe ɓe hoolaka falaysa bi muttasin hara na o jokkodirɗo de illa ida sarraha bittahdith sena hara o laɓɓin pos wonde ko kaari yewtimmi sarraha o laɓɓina pos bittahdith yewtugol ngol haddathani fulan fi mawdin ahar nokkugo ɗo ngol laawol ɗo o inna an fulan an fulan an fulan e laawol goo o landoye ma o jangina woɓɓe goo inna haddathani fulanu qala haddathani fulan qala haddathani fulan idan ko mumano ga kon fensitama ga ara alhamdulillahi ena wona an ana hunaka lakin huwa sarraha bitahdith huna idan falhadith sahih la yadurru alhadith an yarida min tariqayn ihdahuma fihi da'f wal ukhra sahih fi kala woɓɓe yuwira ɗum hadis on kono ɗum bonnata hadis on few fa innahu yasiru hinaidin muttasilan on tomati wona hera ko jokkodirɗo ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصيغ الأداء فقال ɗo صيغ التحمل عندي حديث no jogii chargegol e déchargegol chargegol ngo woni ƴettoygol e juuɗe karamakoɓe mum ɓen al ada ko jonnugol taalibaɓe mum ɓen nano yawgol heɗo yo yewtere nden ɗum ko tahammul argol noon yewtita yimɓe ɓen ko nanoy to ɗum wiyete ada tottugol wano woni noon ka shahada ɓeyna tahammulu shahada wa ada'u shahadati ka seede tawegol ka hunde waɗi ɗon e yahugol seeditoyo ka justice ko anduno ko tawano ha waɗi manditi ma windi ka tahammul no wawi winda ñalande kaari hande mi tawama ha kaari waɗi kaari hunde kaari ma kaari wi'i kaari hunde kaari e leere kaarire e ñalande kaarire e nokku kaarijo non ko tahammul a ƴetti a chargi waɗi ka haqqille ma pomɓe yahoy ka justice juge yo landike ma a wi kaari no waɗuma hunde kaari hi pom waɗi seede ma ko kaarijo nodde kaari hi o wo kaari no waɗi mo hunde kaari wo ko an woni seede o hi ko no wiiɗa ɗo woni ada min miɗo tawano ñalande kaari nokku kaarijo e leere kaarijo mi yiwno ha kaari waɗi hunde kaarijo ma kaari wi'i hunde kaarijo ɗon woni ada jon noon ko ɗum o faala e naata ɗo yewta en ko honno yewtirta taalibaɓe ma ɓen ko ƴettoɗa juuɗe karamako ma o wi wa qala man alayhi cheikhuhu qara haddathani kama yaqulu akhbara no yottinirta e taalibaɓe ma ɓen ko ƴettuɗa ko nge juuɗe karamako ma o wi wa qala wi'a man alayhi on mo tawata ko e hoore mum cheikhuhu ceerno makko on karamako makko qara jangi on ko honno o wirata ko wiyata ko haddathani o yewtilam kama yaqulu wano dagori kadi o wira akhbara ay akhbarani o humpitilam hal الشيخ هو الذي يقرأ على الطالب أو الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ الأصل أن الشيخ هو الذي يقرأ على الطالب والطالب يستمع ويأخذ منه ويقول حدثني دكتور محمد ريوري من كتابه أو من كتاب كذا مسلك أو يا كدي طالباجو أخبرني tawi si tawi ko taalibajo jangi karama ko jon heeɗi ko honno kanko on taalibajo o wowliroyta ko o ƴetti kon e juuɗe karama ko makko yalla wiya haddathani la
إما كويتا حدثني قراءة عليه دون نوايا حدثني قراءة عليه أو أخبرني قراءة عليه دو أو قرأت عليه كذا عبارة دين كو دقيقة بي أنتجي باندي تودي موئي وولي روان أنن en waɗe tajawuz moƴƴi a wiya joni way ko kaari wi ɗum ko ɗum kaari wi hara a nanali mo wowla no gasa hay nanan ɗo imo wowla on na on yeytima ko goɗɗo goo kono wiyata yi pellet kamɓe law nanon o wi wa ida qara alcheikhu ala tilmidi fa innahu yaqulu haddathani si tawi ko karama kojo jangi hoore talibajo on sino fillade o wiyay ko o yewtilan wa yaqulu aidan akhbarani ko goto wa hal alcheikhu yaqra aw yuqra alayhi o wi ɗo landi ɗo wi ene karama kojo kanko jangata kako yo jangane الجواب نقول الأصل في الرواية أن الشيخ هو الذي يقرأ وكجابة وإن لاسل أنكاري في الله وشرنو جون تيجي جانغتا لأنه يريد أن يخبر سبو كان كشرنو جون مفعلا هم بوتوغول بيتالي باب مكو كو يتي كونغ جود كرامو مكو kono wat kanko hani jangude mi mi ay mi jangoyi jami islamia ari mi do fala on yetare non ko on mi jangoyi ton ala siko mi jango hedo don ɗo ƴetto ina menen dey ɓe makanno men ko ɗum ɗo ɓe janngo e jami islamia ko ɗum won lasli on kono no sella ka karama kojo joni talibajo enne janngimi heɗo o jannga sikka ka selli toon fof ina maaci ko noon tigi kono ka woñi fof o wurta nano aid al qira aid al ibara فهمت العبارة ما معنى هذا ها دون haray ɗon kadi o ƴetti e juuɗe makko e kala kanko woni e janngude kono no annda karama kojo on la yatruku attilmida la yumarriruhu ala alkhata o accata o feƴƴara ko faljere woni ɗon o wurtanaymo o wi li annahu yuridu an yukhbira an yuaddiya alhaditha أن يؤدي الحديث فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ فالراوي عنه يقول أخبرني ويقول أيضا حدثني ستايكو تشيرنو جونتيكي جاتي دفتر من دنو جانغودي ɓe nanuɓe ko woni janngude ɗon kon si hiɓe fillano yaade goɗɗo konko jannga ɗon ɓe wawi wiide akhbarana cheikh aw haddathana alcheikh o wi walam yaqul fi aksihi haddathani lakin yaqulu rawiyan akhbarani o wi walam yaqul o wi ata fi aksihi aksu mum si tawi ko talibajo woni janngude ceernojo on heɗo o wiyata ɗon haddasani ɗon o wiyata haddasani o yewtila lakin yaqulu o wiyay rawiyan ka woni e fillagol ɗon akhbarani kamɓe kalasili haala arab haddasani akhbarani ko goto mana goto ala ko sendi few ka lugal arabia kono ka mustalah ulama il hadith ɓe sendi hakkude majji wi kon la mushaha fi l istilah ida fuhima al mana no yimɓe ɓen waɗirta nantinirta piiji ɗin noon no wawi hara oɗa woni e siforde nge oɗo siforde noon hara no serti kono tawa koɓe almuhim koɓe sifi ko hunde wotere mana ɓeyno la mushaha fil islam isa fuyi man mana en haldi fottogol en ville nokku kaari sawa an a rewka autoroute min mi rewi prince e fotto hen tun ka rewɗa o ko pullo fof tawita ko ilisaji ronda hewtu ndendi ilisaji ronda yo hewtu tun ndendi ndi ka woni ndiyan ɗan woni ɗan saƴu ko awa kon e heeɓi ndiyam woni ko a rondo e adduɗa yarnuɗa
woni ɗan iloy ɗan ari ɗan rewi ɗon ɗan yarni ɗum manen mi wiyata ilisaji ronda yo hewtutun ndendi manen fulɓe hirnage ɓe nanigal pular ɗo ga fulɓe funnage ɓe nanatagal ilisaji ronda yo hewtutun ndendi ko ɗum la mushaha fil istilah sawa an a wiru ko ni oɗa wiri nono nanon ko ni kono si tawi mana on ko goto ɓeeɗa wiya min ñowri ɓeeɗa wiya min towri gasi fof mum ko ndiyan ɗan sa ƴi loppinima ka idan ɗo ko noon istilah maɓɓe on kamɓe hakkude haddathani akhbarani no sirti qawluhu fi aksihi ay aksuhu ida qara at-tilmidu ala sheikh fa innahu la yaqulu haddathani law qala haddathani lakana kadiba si tawi ko talibajo jangi karama ko makko heɗi himo yaade noon filloyo ɗum o inni karama ko an yewtila est ce que karama ko makko yewti o karama ko makko yewtalimo de kanko o jangi karama ko makko heɗike ndaare ɓe wallahi walla yurmin ɓe karama koɓe ɓe wakkilike moƴƴi fii de détectugol piiji ɗi wallina ɗi no ɗi haaniri noon hara mumagol ala ton o wi misalu dhalika misal ɗum tilmidu yaqra musannafa cheikh ala cheikh joni talibajo no jangude deftere nde karamakojo on walli fi jangande kadi fi yo karamakojo on tigi heɗo nde no ara karamakojo on walli fo deftere ha gayni joni noon talibajo on nde deftere nde karamako makko walli fi himo faala heɓude ijaza e mayre fi kanko kadi yo jangino nde woɓɓe o wi'a min ko e ɗengal karama ko an tigi mi ƴetti nde deftere nde ɓe walli fi na mi yaltu deftere nden no waali nokku goo mi jangi nde min ko kamɓe janginimmi de ma mi jangude ɓe heɗi mi fuɗɗi jilda ila jilda kande fuɗɗi kande hatti hiɓe heɗanimi si mi jangini on nde haray ko mi andi mi jangini mbite ko walli fi ɗon tigi mi jangi heɗanimi andi on ɗon e jangiroɗo nde nokku goo e juuɗe karmakojo goo ɓeɗo wona ɓe gootum ka yani ka teddugol ƴettugol e juuɗe mum bimana andi kono ƴettirɗa ka ɓattori wo ko noon ƴogirɗa laaɓuɗam si tawi joni yewtere nde jaaɓodirama an ko e juuɗe tataɓa o ƴettoyɗa goɗɗum waɗi madina goɗɗo no tawano yimɓe no tawano ɗon ari fillanike goɗɗo on ɗon ari fillanike goɗɗo on ɗon fillanike ma andi ko heewi kon kala ka yewta imma ɗuyte seeɗa ma ɓeyde seeɗa joni oɗo yiwno ɗon mo o atti fillanade on o ɗuytuno toon seeɗa fillor bil mana on no kadi mo fillani on kankadi o yejjito toon o ɗuyti seeɗa on no kadi mo fillano e ga on yejjito ɗuyti seeɗa joni nokkeli tati ɗuytama an ko ɗon hen doyɗa on ɗon e goɗɗo goo kanko mo o atti fillanade on onon ɗo ɗiɗo sanadu mon ɓe oɗo ɓe ntata sanadu aali oɗo ko sanadu nasil o no jogii haala makko no jogii valeur ɓuri haala ma kan ɗo si ari luutodiroygol seeɗa si an woodi ko ɓeyduɗa ma ko ɗuytuɗa e hoore ko oɗo filli kon oɗo ko gooto pet kanko balko ko tawaɗo ha waɗi on ko kanko yeetimo ko yo juuɗe noon o ƴetti an ko tammo on ƴettuɗa e juuɗe mum an sanadu ka nasil wa hada sanaduhu aali ko ɗum waɗi a janngugol e juuɗe jannguɗo deftere nden e juuɗe karama ko mum no ɓuri a janngugol e juuɗe goɗɗo goo tawa on ɗon ko e juuɗe goɗɗo goo janngi on ɗon janngo non e juuɗe jannguɗo e juuɗe deftere nden e juuɗe karama kojo ko ɗum woni importance argol jannga deftere nde karama kojo walli fii e juuɗe makko kanko walli fii ɗon tigi ayna min ka mundu mi joogi koy wona e tankon wal goɗɗo goo mi joogi wona ka ƴooga mi joogi ka ƴoogete ɗon mi joogi
en faami ɗum ɗo joni noon si tawi ko noon warri o wiide ajli an yarwiyahu anhu tawa ko o jangiro e nden deftere e juuɗe on karmakojo wallifiɗo deftere nden on ko fi yo waw fillade nde e makko la yumkin an yaqula haddathani o wawata wiide karma ko an yewu tan ɓay mi jangu karma ko an nani o sellinanimi bal yajibu an yaqula haddathani qira'atan alayhi o yewtilan kono mi jangu o heeɗi ko yewtere ko mi jangi o heeɗi kon ɓay o newni ɗum ɗon o wi'i joni irwi hada al haditha anni aw irwi hada al kitaba anni nde deftere ɗo min jangiri mi jangi ɓe heɗike kane men fuɗɗi ha ka men gayni ɓe wi'ilam ɓe newnanilan joni nde ɗo yomi janginde yimɓe ɓe mi tuugina e maɓɓe ɗo ko innata haddathani riwaya qira'atan alayhi aw sama'an minhu alayya ɗo fi wonu gonga kon tigi kala mana on ko goto si tawi talibajo ma jangi a heɗike a newnanimo yo jangin konko heɗiɗa ɗon yo jangino goɗɗo go no wasi ko an janginimo wasi o nanire kono fi yo pour précisegol toɓɓe ɗen toɓɓe mase ha moƴƴa wowlu inna haddathani qira'atan alayhi o wi fa yubayyinu on tigi ɓangina sina ɗum haray ɓe waɗi naw min tadlis haray fayin fulu seeɗa no nder ton ولهذا قال المؤلف ولم يقول في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني رواية أو قراءة عليه فرق بين حدثني وأخبرني وين سنت حق حدثني أخبرني لمن قرأ على الشيخ وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ نندو كم صلاة سنادو ميتكم هذا عرب حدثني أخبرني كقول اي ولا ما ان اللغه العربيه وند هور وند حال عرب كان لا تفرق بين حدثني واخبرني ممتاز حال عرب على كسندي هاي فس فمعناهما واحد لكن الاصطلاح لا مشاهده فيه اي كونو لا مشاهده في الاصطلاح ما دام اهل العلم في الحديث بايتون يمبه غند الحديث بين اصطلاحه بفوتني بفامونديري على أن حدثني وند كونغول حدثني نقول يعني كفاندي لون هو الذي قرأ كشرنو جون تيجي جانجي وأخبرني هم بتيلا يعني كفارا لون أنا الذي قرأتك من طالب جون جانجي كرمكو جون ناني فهذا اصطلاح لون كونون كان بهالدري بفوتيري لكن يقول وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة ويكون وحيث نكو لم يقرأ توا طالبا جون جانغالي كدي شيخ جون هدي كون وقد أجازه ونيونانيمو يو جانغين دفتر دين يقول ويو ياسمو في الله دين دفتر اتشرنو ويقد أخبرني إجازة ويوتيلان كنون كو إجازة no wawi karama kojo o anda o talibajo ɗo nde deftere ɗo himo wawi nde few e noone wo lawol o kawre o faami nde talibajo ngara nami ɗo faala yo jonnan ijaza e nde deftere ɗo sawan o waɗamo ihtibar nokkeli ka satte e mayre o anda oɗo o wawi nde fes oyna ajastuka ataytuka ijazatan litarwiya hadha alkitaba anni an tansibahu ilayya mi newnanima ijaza ko newnanegol ko daginanegol mi daginanima ka inna nde deftere ɗo ko min jangimma nde kono ndemo wowla ɗum
ɓay o jooɗaki karama ko makko jangini mo nde kande fuɗɗi ha kande hatti sakono inna haddathani o jangal nde e takko karama ko makko heeɗi kande fuɗɗi ha kande hatti sakono inna akhbarani tungo fanka ɗo ko yo wi'u akhbarani ijazatan no to goɗɗum anhu wijadatan tun ko sikka waddi ɗum ɗo anhu wijadatan sa ari joni tawi deftere nde mi windi tabitanima pelletti ko min windi nde a jangguinde ha a faami ɗawa wide an docteur mouhammadou wuri bari wijadatan ɗum ɗo ko docteur mouhammadou wuri wi mi taw ɗum ka deftere maɓɓe wijada ay wajadtuhu maktuban fi kitabihi bi khatti yadihi kono ɗum no fof wowlata ko ene sa wi wijada tan hara ɓe andi ko ikhtisar wijada tan ikhtisar yani uhaddithu هذا الحديث عن فلان لأنني وجدته مكتوبا بخط يده في كتابه بدلا نفو إن عنه وجادة وإذا كان التلميذ لم يقرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا ستاوي طالبا جنجالي دفتر جود تشرن مكو فيو لكن الشيخ قال له قلت الشيخ جويم يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي من ميدو فيلو ده دفتر ده ميندري كرامول أنغول فرويه عني أنكر منيونني مجوني يا فيلو ده أن فهل يجوز للتلميذ يالله دغانو هراي طالبا جون هنا دي انتمata أن يقول أخبرني وفانكا وبي كبه هم بتيلان الجواب على الإطلاق لا جابا ونقول فس كو اوي يجب ان يقول اخبرني اجازه بيو عندي سويتون اخبرني وادي خبرو كوي من فامتا كو وونده o jangu karama ko makko heedi jonno o janga karama ko makko heedi so addi kongol wa'itaygol non si tefoyama ha andama jaka he ko wiyata ɗon ko kamɓe yeetimi kamɓe humpitimi no wawi simi jangi e juuɗe maɓɓe ɓenne o ko feno o siko kamɓe hande kadi si ɓe andirima ɗum haala maɓe memata hande kadi ɓenne poro namoyno akhbarani jakale o andi ko ɓewine akhbarani ijazatan o newnanilam komi woni fillorde e makko nando mi jangi e deftere nge juuɗe makko ɗe kono o himo newnanimi noon hay woɓɓe ɗum kadi ɓe adda ɓene addi ko seedintinta wonde mo newnanma ya fillode deftere ɗo askintinna e makko settande ko ɗum kaari wi fatwa cheikh kaari ko ɗum woni fatwa ko ɗum woni madhab makko ko ɗum woni ra'ayu makko ko ɗum woni mu'taqad makko muskila enen en jogii muskila angal andugol athar mutarattibat ala ma yahkumu bihi l-insan imma ala nafsi aw ala gayri angal andugol ɓay ɗum fof ko ñaawoje wigol ko kaari wi ɗum kaari ko ɗum fiɓi kaari ko ɗum madhab makko kaari ko hunde kaari ko ahkam ñaawoje ɗum ɗo fof si tawina goonga yawmal qiyama ko alante ɗum ka adna ga ɗa fota e landede ko honɗum woni seede ma sa wi joni akhbarani ijazatan ene addu ijaza ko ɗum waɗi ka sanaduji joni ko heewi waɗanede sanad enen ko annduɗen ga ko alqur'an hari ko fayda ko sunna on waɗante sanad so alqur'an yani ɗum fayda yani ɗum noon ko laawol wowtango gudoron on noon kono ko hadis ɓe jonete sanad haddasani fulan an fulan an fulan hakko min iwayno ko jami islamia ɓurno jogade sanadul aali emo wolno ko wiide sanadul aadi komo tawata buylombaki hakkude mum e nelaɗo mara karama ko ɓe buyi kono karama ko ɓen ɗuuɗiri wo hakkude ma e nelaɗo ko noon sanad on cippori ari ko endi en jo mawɗo no hindeto no endo ɗum ɗon woɓɓe yimmoto no digui yahugol toon ƴetta hadisaji juuɗe makko ɓe ko ɗon ɓuri raɓɓuɗuɗe hakkude on tigui e nelaɗo sallah sallam ko sharaf wongol joni tawa masalan wonɓe hakkude ma e nelaɗo ɓe ɓurali wona sappo e ɗiɗo e misal
no ɓuri ɓe tawata no fillade hadisaji taw hakkude maɓɓe ne laata no yoni 17 19 nogayo no wirɗen noon fika ala hadisaji ɗi fof no winda no anda kono ko sharaf o lowi e assanad o wi ɗo yajibu an yaqula akhbarani ijazatan no waɗɗi yo talibajo wi'u ɓay ko ni o hendori riwaya on o inna o humpitilan kono noon ko newnugol dey li annahu min almalumi anna al ikhbara mushafahatun sabu ko anda kon wonde sinnama akhbara humpitilan haray ko tondu e nowru ɗum ɗon ablag min al ikhbari ijazatan ko ɗum ɗon ɓuri yottade ɓuri jogade yaqin edi wi'ugol o newnanan wi'ugol mi nanirmo ma ko hunduko an nowru makko hunduko makko nowru an siko hunduko makko nowru an ɗum ko haddathani hunduko an nowru makko ɗum ko akhbarani ɗum ɗo ɓuri wi'ugol mi janga juuɗe makko kono noon himo newnanimi yomi jangi deftere nde ka dhaka ablag faqad yakunu fi lkitabi khata'un no waa joni an ko an tun janggani hoorema deftere nden kono a wi karama koma mi jangguini miɗo wawi karama koma dartinima hen seeɗa tun jarribike ma tawi ɗum ina joni mi newnanima ya fillode gayan hara faljere no e on taba mo an mo jannguɗa e muɗum kono si tawi no hara a jannguno karama koma heeɗi on hata wonnoro ɗon o sellintino toon kono siko an tun janggani toon hoorema ɗon ɗon hata on no wawi wonde hara ko on ɗo manditiɗa o anna alkitaba hurrifa wonde deftere nden nde konguɗi goo waylitama e muɗum aw buddilama wattitama aw ma ashba dhalika ma ko nande e muɗum lakin al ikhbara bil mushafati gayruhu loyani ko saabu honɗum waɗi si wi'egol joni akhbarani ijazatan e akhbarani tun woni so tawi na a janga deftere nde juuɗe makko ta a wi'u akhbarani o addi ella on ella on ɓay ɗo a janngu tun deftere nden an tun walli fiɗo deftere nden karama ko ma o innuma mi newnanima jannginde filloɗa wonde ko e immorde an wiɗen no dagi ka janngina na ɗon woni ella on ko wonde on degré ma ɗon an emo tawata jangi deftere nden karama kojo on heɗike nde onon ɗon hiɗon ɓurdi honno ɓurdi ndinni on ko wiɗen ko an no wawi nde deftere o nuskha mo jannguɗa e juuɗe mum kalimaji goɗɗi no toon ko faljireji ka matba ɓe faljino ɓe wayliti konngol goo ɓe watti konngol goo ma konngol toon ko montino toon ihtimal no wawi wonde ɓaynon an karama koma heɗaki nden falje ɗon a sikka e ɗum noon ko ɗum woni gonga baynama orke oɗa mo tawata jangi karama ko makko heɗike haysi ihtimalu hum no toon wonde no gasa o hara falje no ka deftere noon fewno ko jannguɗa ɗon karama ko ma hari no gongi ma mo miijitade fi ɓeygureji probléme ji dépense ara waɗano haqqille makko e muɗum ha feƴƴi no wawi wonde on ihtimal no woodi kono ko ihtimal barid ɓeyni la tutraku al amaratu zahiratu lil ihtimalati l barida yani piiji feeñuri ɗin ko tawata ko haqqille ko ɗum atto ƴettude ɗum accitetake saabu no gasa hoy woɗɗiti koye ɓuuɓu koye jop no gasa wonno hara ɗum asla waɗani miijotin ha darale wonno haray ko ɗum waɗi si on tigi o feññina e moƴƴi o inna akhbarani ijazatan ɗon aray ɓe andi o jangali heɗiɗa kanko karama ko ma a jangali o heɗi kono noon o newnanima ya jangin deftere nde لذلك لما ننتهي من الكتاب الطلاب المتميزون نقول نجيزه قراءة هذا الكتاب أو رواية هذا الحديث عنا وجزاكم الله خيرا ان ترك الله الا فامي دينا كان فام سلو اشكن كدي قول تريغول جبنا نقول لكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين قال ان شاء الله انا كدي ودا كدي كفيغو باي بقران بن ود سندوجي ولا اجازاجي طيب ان شاء الله
وضع أنا كإجازة لما قرأناه نجيز الأخطاء. نعم. أيوه. أي لا تترك الأمارات الظاهرة للاحتمالات الباردة. أنت نقول كونغول بشكل نقول كونغول كو ابن القيم نقول نقول كونغول ما دي قاعدة ابن القيم كإعلام الموقعين كسينامي فايو دمبوغال ما يثبت به الزنا زنا كون تبتيرتا. هل ظهور الحمل من امرأة ليس لها زوج ولا سيد هل تحد وتعتبر زانية؟ لأن الحمل لا يأتي إلا من رجل، لا يكون كعيسى عليه السلام، هذا خاص بعيسى. فالجمهور يقولون لا، احتمال أن كانت نائمة وجاءها الرجل فوطئها ولم يستيقظ، أو وضع فيها كوكايين فنامت، أو هي أكرهها رجل فاستحيت أن. الإمام مالك كان كوين لا، إذا هبلت أو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لها فهي زانية يقام عليها الحد. فهؤلاء الشافعية والحنابلة والحنفية، الحنابلة لهم رواية مع الإمام مالك، قالوا لا، يحتمل كذا يحتمل كذا، فالحدود تضرب بالشبهات. ودون أؤدي وإني لا تترك الأمارات الظاهرة للاحتمالات الباردة. يعني أمارة ظاهرة ما دفين لا بد بوس ينوريدو هونتو مودي الله جيو مو جومباكا ها هاندي kono yettida reedu mi anda ko mi andi do min mi anda gorko. Yoni ihtimal no wawi wonde ara gorko arta mo dani yani makko ko danotodo ha feƴƴiti be addi wonde fewndo Sayyidina Omar debbo go jettino no reedu inni be landimo ko honno Sayyidina Omar landimo ko fala wadde hidde hoore makko inni min ko mi andiraaro danagol mi dani mi anda si mi dani ke goddo jetti ala naba hay ko ka burure ara mi finali ani fadara anha had ono addi no on don la tutrakul amaratu zahiratu lil ihtimalat al barida. on say sonnajo noddi koto modi mum ni on don jonniti hoore makko o wi min ko nawnade min ngal demma to émission do la fiijo ga wono do ha ene dum bay nawnade den duuti sonnajo yen ka mawdo mum be o tetti mo noppu mum wono do ha o yayi ko nyawda ko lari e hombo jonnituma o wi wo ko baba en ma jonniti mawbe am o yarandi baba e mum wi me waddari ko ha hande ni mawbe makko be yayi be tengi nane sonnajo ha o yewti kadi o nani do ma kay fatwa wonde mawdo musidal ko jonnita o woni don ko woni hoyti gidi rewda yon non kam ko tuka on ko hon ko wadata ara woni landam do ko warata ko eto hetta ɓeygu makko so wawi hettugol ɓeygu makko no anda sonnajo fi hettugol hoore mum e juuɗe gorko. Cergal ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗi jungo gorko o nde wonno wonde yimɓe no jombidira ɓe ronka feppude won ziwaju le kun ghayr muwaffaq tawa ko sonko o ñande wo ko gerewi ko yennidiro ko piiro ko hawreki yonno l'islam on kañum no addi laawol yaltirgol si tawi wondata ko koyo serte fa imsaku bi ma'rufin aw tasrimu bi ihsan e jungo waɗi talago nge jungo gorko on jonnon si tawi ko debbo faala sortade juuɗe gorko on wi accitata tawi de debbo on o faalaka mo fes
ɓe feppa ma gorko ala jontude mo haqqeji makko go'o ɗi gassa koye ɓaawa mum inna kadi jonireta ko no watte usman toon fabatu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha hakaman ka gorol sonnajo ɓe emmina goɗɗo ka gorol gorko ɓe emmina goɗɗo ɓeɗo ɓe jooɗo ɓe ndaara hakaman si ɓeɗo ɓe tawi hakkude ɓeɗo gassa moƴƴude few ɓe yiidi e gorko on feere ɓe yewti ɓe yiidi e debbo on feere ɓe yewti ɓe joɗinniɓe ɓe yewti ɓe tawi eɓɓatako ɓe tawi aslaha on ko sendugol weyni men sendi on haray woni furɗo woni fasah ɗo noon joni si tawi ama ko gooto ɗa yimɓe newnana ɗum si woni noon ko gorol ngol ɗa e gorol ngol ɗa ɓe fof ɓe hawtoy ɓe tawi ɗum ɗo marsata few ɓay no ara e alhaaliji goo tawa sattende no woodi toon gorko on tawa o wiya o accitata tawa kadi o faalaka jogagol few o faalawo ko laagugol sonnajo on ɗon letta mo ɗon waɗa mo ñiiri bare ñawndu kañum no gasa jomboya wonda e mum toon no jiidade ka wolana fi sonnajo on wona wigol no mi ala tan ma kupa ɓe téléphone ji ma suuɗo fitu lettugol mo kono faalaka artirde mo siko ɗum ɗo si gorol makko ngol kanko gorko on ɓe haaldi ɓe fotti fi ittugol o lorra ɗo e wona sonnajo on ɓe jonniti ɗum haray halas ɓay enen mahkama en ala mahkama islamiya en mara ɗum e justice men mo marɗen on ko justice loi moƴƴinaɗo si tawi dewgal ngal hakkude maɓɓe kaydi mariage ala ɓe ukkitatako ɓenne kamɓe qirritaki ɗum wonde ko dewgal nigoy dewle ɓurɗe hewɗude noon enen ko humirte ko laawol l'islam ka juulide wona humede aray kaydiji ala joni ko solution ko honto solution ngo woni gorko wi accitata o anni kadi o dankata ko jogata ko few si o jonni hulɗu si debbo mi waɗay hulɗu inna ihin teŋe on i oyne mi jaɓata accitu mi accitata jogito mi jogitatako jaɓu ɓoragol mi jaɓata honto hallu woni est ce que ɗum ala e wadde ɗum no heewi tew no wawi wa ndiyam rewɓe muallaqat wengiɓe ɓe kontatake marɓe moodi par ce que moodi maɓɓe dankaki ɓe kontatake ɓe ala moodi sakko goɗɗo adda haɓɓere goto hiɓe wengi ɗon gorko on faalaka kono dankatako e artirta accitata siko wona noon hara ko on alhaali ɗon i min haray ko mi yii fatwa on gorol makko no wawi jontude ɓe makko no wawi jontude kono ko siko on alhaali ɗon anno yimɓe ɓen karamo koɓɓe ɓe anda ko wirni ɓe tawatake piiji ɗin kono sifora o no on tigi sifori o la sala sallam tigi ko ɗum o mako no innakum tahtasimuna ladayya falaalla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'di fa ahkumu lahu ala hasabi ma asma'u gente ɗon ala hasabi ma asma'u fodde ko noon tigi sifori no komi nani ko min na ɓay ko ni siforɗa ene ko an jogii gonga no gasa jon gonga on hara ɗengal makko ngal wela woɓɓe hayso jogi gonga monoto tawa nomi awa gasi min mi wolata tawa si hara o wowluno tigi tigi o laɓɓini o sifi nder toon tawa kanko jogii gonga kono hakken ko o moni ko mo andi mo jogii gonga o salo wowlude oya noon tawa ko yette sojo mum wawi ko lasino wawi haala minen man yarɗa komin sodnoɗo seede mum kaari no tawa o wi fa agdi law ala hasabe ma asma faman gadaytu lahu haqqa akhihi fa innama aqta'u lahu jamran min annari falyastastir aw falyastaqil so tawi nelaɗo wiyama ɗo minen karmakoɓe luttuɓe ɗo wiyeteɓe karmakoɓe ɓen kono min mari feere kono landorɗa o ɓerno men famiri landal ngal ko noon min jaɓoto no wawi min hawra e sawaba no wawi min ronka hawrude e sawaba wonde angal hawrugol men e sawaba ko angal mutagol men e gandal wonde angal hawrugol men e sawaba ko landal ngal makkiya piiji goɗɗi go suuma ɗi tawata si ɗin feññinanoma wona no min jaborno no min jaborta ɗum no heewi yimɓe ɓen ɓe waɗa kala bantoyagal moƴƴi ɓe holla Allah ƴoyre ɓay wona karma ko jonti holle Allah ƴoyre ɓe ɗumanno ɓe yarani ɓe ɗumanno ha fiyo fatwa a won faveur maɓɓe kono waɗa Allah kanko subhanahu wa taala mo andi e karama koɓe ɓen ɓe tewatako
ɓe anda goonga ɓe acca goonga on ɗon ɓe waɗa fatwa fenande tantini wonde ɓe hay wonɗo e landade ɓe andama na intérêt a hunde no gasa si karama ko jon hara joni ko mbuuɗi buy addano awa wonno hara on tigi wona yetti sojo fe on ɗon in hey andi waɗa fata ɗo andi hen ɗo ɗo ɓurenne fata ɗo haysi ko lebbi ɗiɗi kono a anda on tigi fus wona siɗɗo ma wona mo anduɗa hay hunde intérêt fus ala fi on waɗantamo fatwa ya andi na goonga jonnama goonga ala intérêt haqqille jaɓata ɗum kono ko beno ko on tigi andi kon wa billahi tawfiq wa jazakumullahu kulla khairin wa ahsanallahu ilaykum ñalli nangue ɗum andi ngal ɗum tum ɓeyni man asnada fagari abra adimmatahu mo askintinni konngol ngol e wowlu ɗo aray o ɓorti ɓoggol ngol ka dande makko min nani kaari no wirani ko ɗum ɓuri moƴƴude sella naqul fatwa ani fatwa bil fatwa sella gandal ko noon eggirte sella ka waɗa fatwa mahagol e ko karamakoɓe waɗi fatwaji buy koye karamakoɓe bowi ɓen almami ɓe nayo fatwaji maɓɓe e aimatul islam cheikh sa ibnu taymiya en ibnu qayyim en cheikh albani en waɓe no ɓen wayi ko fatwaji ɓen karamakoɓe men en karamakoɓe jolta alluji ɓen ko ɓen ɗon men eggata fatwaji muɗum no wawi men waɗa nisba no wawi men ronka waɗa nisba si tawi min ko heewi ko si tawi hara ko nokkeli boy mi ƴetti mi yi e dalilji goo miɗo ara mi yi dalil on kamɓe kaɓe ƴetti ɗon mi waɗi fatwa ɗon mi waɗa fatwa tun wonde hara mi waɗa al nisba kono so tawi ko gooto pet e masala on mi aali dalil hay nokku si wona ko kaarijo wi'i heewi ko mi waɗa nisba ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude kon yo talibajo on si tawi o ala dalil nokkugo sina on fatwa ɗon pet o anda on kadi jom fatwa ɗon ko honto o tuugini o waɗi fatwa makko on ko ɓuri moƴƴude yo waɗ nisba o wi ko kaari mi nani no wira ni si tawi noon imo andi kanko tigi dalil ka oya ƴetti ɗon ma emo wattidi e dalilji goɗɗi goo mo wawi wadde hukumu on tun o terto nangalawol makko o yaha wa billahi tawfiq